harimwe nibyo bigambo byo kubanza byashora mu kanwa ka Papa Leo ow'14 ayatoranwa n'ubushesheri ya Nyakazoba yemerera ha balcon ya St Peter's Basilica. Ogu owamazina je Gary Robert Francis Provost enzarwa y'ihangirya United States of America. Izina Leo eryatora inekozesa mu bwa Papa nerimanyisa ekicuncu. Ayatoranirwe okuba Kardinali Robert Francis Provost abire nakora nka mukuru w'ebyenyikiriza omuri ba Bishop. Ogu hati na Papa wa 2007 kandi wo kubanza okuba Augustinian Papa ori owa kabiri omurunyiriri rw'Abaroma abarukomoko mu ihangirya America. Papa Ogu akazarwa 2012 kwa mwenda umwaka 1955 omukaro aka Illinois omu ihangirya America omuri Chicago. Arukuzarwa omwami Louis Maurius Provost oine obukomoko mu ihangirya Faransa hamwe n'eshagama y'Italy otireho Madrid Martinez ainemu eshagama ya Spain kandi aine bakuru be babiri omwe Louis Martin hamwe na John Joseph. Ebiro bye ebyebuto akabimara nekaye omu ihanga erya America atyo yashomera Halmeino Seminary hamwe na Villanova University omuri Pennsylvania. Omwaka gwa 1977 yatunga degree ye yo kubanza omukubara kandi hamwe na nebyafayo. Kibanza cyo kwa mwenda omwaka nugwo gumwe Provost Ogu akabasa kusindukwa ahari St Louis okubasa kweyongerayo kushoma na nokubangurwa omunyikiriza enkatolika. Obwo akiri omuri Chicago akabanza kora omurumo gwe gwo kubanza ebiro bibiri byo kwa mwenda 1978 ogwisya ebirabiri na mwenda byo kwa munana 1981 kandi yatera ebirahiro n'ebiragano okorera ekereziya enkatolika. Akatoranwa okuba priesti omurundu gwo kubanza 2019 byo kwa mukaga mwaka gwa 1982 arukorera ari aha college yaba Augusto ya Saint Monica kandi yeja yaba Archbishop owa Jean Jodoti. Provost Ogu akija kwebembera ekereziya omuri Piaura ekirukushangwa omuri Peru hagati ya 1985 kusya 86. Akatandika obuhereza bwe omuri Peru ombutongore 1999 obuyatoranwa okwebembera ekibina ekya Mouth of Good Counsel obwaruga omuri Chicago. Omukwikumi okomwaka gw'2013 akagaruka okwebembera omuri Chicago okwenho yahirire okutoranwa ahabwa Kardinali omukwezi kwa Musenene okwi11 ebiro bishatu akaija kutoranwa okuba Provincial Vicar omukwezi kwa Musenene okwi11 ebiro bishatu omwaka 2014 akaba Bishop wa Chiclayo omuri Peru agati 2015 ne 2023 omukwezi okwa mwenda ebirabiri na mukaga omwaka 2015 atyo yatoranwa okuba Bishop wa Chiclayo arukutoranwa Papa Francis. Akeija okuba Kardinali omukwezi ko kubanza ebirabiri na munana omwaka oguhoire arukutoranwa Papa Francis. Nkomo ebembezi w'ekibina ekyebyenyikiriza omuri ba Bishop abasize kuba nashitamisa orukiiko orw'ekika kya haiguru orw'omurundo gw'16 orwa Sydney yaba Bishop kandi omwanya ogwayibembiro kuruga okwi10 ebiro bina okwisya ebiro 29 ebyomwaka gw'2023 na nokuruga ebiro bibiri okusya 27 by'okwi10 omwaka gw'2024 nanko kwerukuratana. Bwanyuma ebiro mukaga byo kwa kabiri omwaka ogu omugenzi Papa Francis akamutora nanka mukuru w'aba Bishop omukereziya eya Albano. Leka tukoreke abebembezi b'amahanga abeizire ne bamukurusyayo na nokumwendeza obwebembezi burungi ahabwa Papa. Omuri aba harimu karani mukuru w'ekibina ky'amahanga getereine Antonio Guterres arugire akashoborra ngo akanuko keiro kutunga omwebembezi arikwija kurebeka ngo habaho oburinganiza omunsi ahabantu bona. Omubandi harimu President w'ihangirya Argentina Javier Milei na washoborire ngu hati iguru lyasharamu omwebembezi owoburyo. Ondijo President w'ihangirya Faransa Emmanuel Macron na no w'ihangirya Italy enganzi Giorgia Meloni
otiireho omwembezi w'ihanga erya Lebanon Joseph Aoun na n'ow'ihanga erya South Africa Cyril Ramaphosa na naye abeera omwembezi w'ihanga erya United States of America Barack Hussein Obama amukurikizeyo ahabw'okushangwangwa abantu baruga omu kicweka kimwe ekya Chicago omuri America. Ombandi bebembezi ne Amiri wa Qatar alikumanywa nka Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani hamwe na n'omuhwezi w'omwembezi w'ihanga erya America Vance n'obukira b'ekiringo enyuma aba babiri batungiremu okuhakanisibwa aha by'abafuruki abarikweshuka omuri America aha mukutu gw'ebyempuruzigana ogwa X yabire n'emanywa nka Twitter. Abandi bebembezi hariho omwembezi w'ihanga erya Russia Vladimir Putin na n'ow'ihanga erya Lebanon oteireho ow'ihanga erya United Arab Emirates. Omwembezi w'ihanga erya Ukraine Volodymyr Zelensky, owa America Donald Trump, owa Colombia Gustavo Petro, owa Israeli Isaac Herzog na n'ow'ekibiina ekya European Union Ursula von der Leyen nabo tebasigaire enyuma omu kumwendeza obwebembezi burungi. Omwebembezi w'ihanga erya Uganda Western Cyril Kaguta Museveni hamwe n'omugambirizi w'ishengyero Anita Among Anet nabo bamukurikizeyo n'okumwendeza obwebembezi burungi. Ekyo taine kwebwa n'okumanya ngu Papa Leo ow'14 akamara amagara obwire buringwa omu ihanga erya Peru aho yamazire emyaka 40 aha myaka 69 eyaine.